Po opoldanski molitvi angelovega češčenja je papež Frančišek 11. septembra opozoril na razmere v afriški državi Gabon, ki se sooča s težko politično krizo, ter povabil k molitvi. Che sta attraversando un momento di grave crisi politica. Affido al Signore le vittime degli scontri e i loro familiari. Gospodu izročam žrtve spopadov in njihove svojce, je dejal. Pridružil se je tamkajšnjim škofom, ki vse strani pozivajo, naj se odpovejo vsakemu nasilju in imajo za cilj vedno skupno dobro. Vse spodbujam, še posebej katoličane, da ste graditelji miru, v spoštovanju zakonov, dialogu in bratstvu, je dejal papež Frančišek. In particolare i cattolici a essere costruttore di pace nel rispetto della legalità, nel dialogo e nella fraternità.